Много се радвам да ви кажа здравейте от Албания. Ще изнесем голям концерт. Ще се изпеем най-големите хитове, специално за телевизия Планета и за нашите фенове. Аз съм била в много страни. Била съм в Македония, в Гърция, в Германия, в Турция съм била. Обаче така много ме хареса също в Албания. Bugün ayın 14'ü, gözlerim Ahmet'i gördü, gözlerim Ahmet'i gördü, o yar beni güldürdü. Bugün ayın 14'ü, gözlerim Ahmet'i gördü, o yar beni güldürdü, o yar beni güldürdü. Ben Ahmet'i görünce aşık oldum delice. Odur benim ilacım, onsuz yoktur hiç şansım. Ben Ahmet'i görünce aşık oldum delice. Odur benim ilacım, onsuz yoktur hiç şansım. Vay Ahmet canım Ahmet, yok mu sende merhamet? Şıkır şıkır eller, deli etti gözler, vay canım seni ister. Vay Ahmet canım Ahmet, yok mu sende merhamet? Şıkır şıkır eller, deli etti gözler, vay canım